Dobrodošli, z vami se Tropa 44 in tukaj so dve pičkice, ki ne upata niti gor. In enemu se tudi ne da. Hajde, pojdi gor ali pojdi. Zdaj smo v jeseniški železarni. Ne bo se zrušil in to je ful stara stavba drugač. Mislim, da je bila kaj jedilnica. Tlej moj fotr delo drugač. Daj pojdi gor! Ali... Ne bo se zrušil, adijo. In zdaj gremo lepo proti vrhu. Kje ste vi? Kje? Sem, vaj. A ja? Tam bo itak snem. Ja, si tak snem. Ti se drž mene. Sam ne bil mi dol. O, pičko mater. Če ste mali. O, fuck, ej. Samo tam na želez stop. To za tebo dero. O, pičko mater. In kam to priješ? Na streho. Ja. Ne staš. Jaz tudi nam šel. Ne, se držim od tebe. Jaz nam še daj. O, fuck, jaz to ne upam. To je špecko. Mi do dol, ziskaj. Pizda, ne upam, stari. Ti pa še klej O, fuck, ej. To je tvoj, so ta dila je važno, da smo videli. Tam ne gledaj mi dol. Jaz se ne bojim višine. Samo stop. Daj pa sem, da primaš telefon. Ker... Ne, zaradi telefona, veš. A snimaš? Ja. Pojď. Ja, mislil sem... Aja. O, shit, bad. Ni, sam klej pojď posred. Fuck off. Daj pojď. Nač mi spah. Gdje penci? Pojď. A tako drži, a naravno zdržim fon, a tako? Tako naravno. A ste svata? To... Evo ni prišel kaj videti. Jaz te čakam, a nač ti ne moram. Evo ti fon. Se ti bom dal pilo roke, ti boš kaj. Evo, pošli smo čez. Dune moj perfekta. Kjera lojtra? Sam ja, ne gledaj. O, fuck, ej. No, jaz smo gremo. Čak da isti. Pet. Ne gledaj dol. Dej, a ja li šu dol? A on je na pošel? Ali na gor pošel? Jeste ste dva dol. A gune dva na to pa? Ma one da dol, da sedete pa musko. Dej, a to ta žep nešti. Da, jaz ne. Ali možeš prvi? Ok. Jaz grem zadnji, pa je ta vidno poj. Če se začaj, kakšen moj kontakt, ja. This is Sparta. Za vse lahko, bi sprašuval, ne da bi se z Jokom dal v souzete. Daj pa ti gor. Jaz bom dal to na pauzo.